Kalau arsin naga cisne, dia kadang mungkin Ngap lari membatai. Naga kadang kalah kapor. Kalau ayon. Tuh, tangannya kan batai no. Derap tuh. Tuh batai ke tubuh masta. Hai batai le mar sekolah, ada pilak ni mesti ikut jangan eh. Berok, tunggu itu. Tuh itu. Kalau ada ni kali. Pan kelihatan akan menjadi jauh. Kalau piau lagi di Ngap, nên lưng hạt của yêu. Lại đúng. Kan là đôi là cái của piau đấy. Yêu piao nào. Tapi tiba thori piao nào. Tapi tiba Ngap con thì phải. Kata kalau tuh. Ukiau ngap ulong kam kebak giat bat kam yo. Nanti dikon baro. Kebak giat. Mai kebak ni, mai kebak bat mai jerong. Kemudian kam yo. Jadi nalakan ngap itu ukiau udu mai kebak kam jerong kam giat berkali kata piau. Kapiau kapang ni kata jadi. Tidak kan udu ukiau baik. Dekat speed bahasa piau korup dia dia dekat piau orang. Ke speed bah. Sendiri orang kesuki ke speed. Ungau sok kuni mau sok ni ulum ni. Dia korup dia ke piau. Dia akrat ni kene tut piwan. Nu ke sok nu dekat piau ke speed bahasa pet. Pet ini. Jadi kalau pet kita kalau dihangi bahagi kemat, abdul bahagi kemat. Tangan itu buat cimbek nyak, susun bek indah bagi drop, nyak itu. Jadi kalau yang kapiau, kemudian nilai kemudian sorkar kalau ay, ketika tukia, kalau ay itu tukia. Hindi kemudian tek nak katanya, tek ni ada tukia. Mungkin tek ring kapet, kalau kapet piora, tek nak katanya, hindi tek yang kami tak perlu ketebun. Ya, bukan tek salit. Karena tek ni orang kita yang tamari tukia ni, tek hobi kalau. Kalau tek kemudian sedang kami yope. Sinting kita dipakai lawan ni. Kawan kita, song data, musari nampak mulai kerja. Song dengan sen orang semua kita buat tua. Nah,